Modimo wa rona, Modimo ya Modimo wa rona, Modimo ya fatshe le fatsheng mo dulang batho ba hao teng, Modimo wa rona ya tlase metsing mo dulang phoofolo tsa metsi teng, Modimo wa rona le hoseng ha letsatsi la kajeno re tla ho wena bonyane ya ho loka, re tla ho wena ka boinelo ka boinyatso le ikokobetso. Modimo wa rona re kobile dihloho re o hlompile mabaleng a bophelo, re a tshaba ra hlompha ho bona sefahlego sa hao, ke ka hoo re kenyang dihlokonyana ho loka. Modimo wa rona re a tseba, Modimo wa rona tsatsing la maabane ho na le malapa, ho na le batho ba hao ba baneng ba eme menyakong ya mabitla konyana ho loka, ho na le bonkgono konyana ho loka ba neng ba eme menyakong ya mabitla ba pata setjhaba sa hao konyana ho loka, ba pata baratuwa ba bona ba ba lahlehetsweng ke bona konyana ho loka. Modimo wa rona ke ka mohau wa hao rona ho sena tsela kajeno re kgonne ho tsoha konyana ho loka, ha se ka lebaka la maemo a rona a bophelo konyana ho loka, ha se ka lebaka Modimo wa rona la matlo a rona a dulang ka hare ho ona, ha se ka lebaka la dikoloi tseo re tsamayang ka tsona konyana ho loka, ha se ka lebaka la di-bank account tsa rona mabaleng a ho loka, ha se ka lebaka la di-qualification tsa rona re le teng, ke ka lebaka fela Modimo wa rona la mohau wa hao. Modimo wa rona ke ena ho sena tsela kajeno ka hare ha province ya rona mabaleng a bophelo, ke ena theosa moya wa hao o halellang konyana ho loka, bana ba hao Modimo wa rona ha esale re bona ditabeng konyana ho loka, ba keneletse konyana ho loka mo rwalela empa la tsela kajeno ka baka la tsoha ya morena re bitsa wena mabaleng a bophelo, re bitsa wena o kene ka hara maphelo mabaleng a bophelo, ba lahlehetsweng ke baratuwa ba bona ka hara province konyana ho loka, ba lahlehetsweng ke bana ba bona mabaleng a bophelo, ba lahlehetsweng ke batswadi konyana ho bophelo, re pheki mabaleng a bophelo, re bitsa wena sokana dishaba, wena Modimo ya sa hlolweng ke letho, re utlwisisa ho sena tsela kajeno hobaneng konyana ho loka ha re re Modimo ya sa baleng ka dilemo, ditsebi ba rutehi kaofela konyana ho loka, di-archaeologist kaofela konyana ho loka, ba tseba dithaba, ba tseba dilemo tsa dithaba tse leng teng, ba tseba batho ba kileng ba phela konyana ho loka, ba tseba dilemo tsa batho ba kgale ba kileng ba phela empa ha ba tsebe dilemo tsa hao. Ke ka hoo Modimo re
re o Modimo ya sa baleng ka dilemo. Ntate ka mohau wa hao banyana baba re ka lebala jwang ka ka Modimo wa rona tshwarelo ya dibe tsa rona tseo tsohle banyana le hore dipitse ka lebitso le maatla la Jesu Kriste. Amen. Mere bana mantswe ana a latelang a reng ya ba moruti e mongwe wa molao o ema a leka Jesu a re moruti ke tla rua bophelo bo sa feleng ha ke etsa eng a re ho yena na ho ngodilweng molaong o ballang teng a araba a re o tla rata Morena Modimo wa hao ka pelo ya hao yohle le ka moya wa hao wohle le ka matla a hao yohle le ka kgopolo ya hao yohle le wa heno o mo rate jwalo ka ha o thata. Jesu a re ho yena o arabile hantle etsa ho mme o tla phela. Empa yena ka hobane a rata ho ipea ya lokileng a re ho Jesu mme wa heso ke manna. Jesu a bua a re motho e mongwe o ne a theohile Jerusalema ho ya Jeriko a wela hare ha dihlola tsa mo hlobodisa tsa mo ntsha dikotsi tsa tlo ikela tsa mo siya a le makhatheng a ho shwa. Moporista a tsoha a theoha ka tsela eo ya re ha a mmona a mo kwekwetla ka mokgwa o jwalo le molefi a fihla moo mme ha mmona a mo kwekwetla. Empa Mosamaria e mongwe wa moeti ha e ka moo a leng teng ya re ha a mmona a mo utlwela bohloko a atamela a tlamella maqeba a hae a tshela ka ole le ka veine mme a mmeya peleseng ya hae eo a ikalletseng a mo isa tlung ya baeti a mo okela teng. E sa le ho sasa ha a tloha a ntsha dinare tse 2 a di neya monga ntlo a re ho yena mo oke mme seo o tla o sentsha ka ho fetisa sena ke tla se lefa mohla ke kgutlang. Jwale wena ha o lekanya ke mang ho ba bararo bao ebileng wa hao ya wetsweng hara dihlola a re ke ya mo etseditseng mohau. Ya ba Jesu o re ho yena iya mme o etse jwalo le wena. Amen. A re ipoleleng dibe tsa rona ka o kaopela hammoho Hosana 1:14. O ne a sebelele Moshe ditsela tsa hae a bontsha bana ba Israele diketso tsa hae tse phahamileng. Jehova o hao o lereko o dieha ho halefa ha tsekisi ka mehla. Hlonamo ya hae ha se e sa feleng ha a keke a re etsa ka moo dibe tsa rona di leng ka teng. Ha keke a re butsa ka moputso wa makgopo a rona. Mme mesong ya kajeno morao ha hore re ipolele dibe tsa rona re dibe teng re di bona mme dibe tsena di tja dipelo tsa rona. Ha re kopa Modimo ho tlosa dibe ho tlosa ditshila maphelong a rona o re ha re arabela lentsweng la hae le boitshepo epistoleng ya pele ya Moapostola Johane kgaolo ya mathomo temana ya bosenyane. Ha re ipolela dibe tsa rona o re nna Modimo ke lokile mme ebile ke a tshepeha hore ke le tshwarela dibe ke tlose bokgopo bohle bo leng teng mo ho lona. Mme ka sena sebaka morao wa hore fumantshwe kgothaletso ya tshwarelo ya dibe tsa hao e ka kgona le wena o bue se wena o dumelang ho sona ka o ka bua ditemana tse 12 tsa tumelo ya Boapostola. Mme re bua mantswe a rona ohle ka nako e le nngwe ka molomo ka hlalohanyo le pelo
ha o bona ntse o re ke dumela ho Modimo tla ke dumela ho Jesu Kriste o tsara moshi morena wa rena ya mantso mo ketso ha le ba ke a go fatsa moshi o tsara ha ba bona se fa a bolo a fora la ile a tsara fuga tsa rara a tsara la Modimo o mo tshitsa wa le tena ka Modimo ta te o na ka ma to wa ta ta wa ke la ke dumela mo ke ke tsara tsara ke tsara Hosanna 1, 2, 2. Bommele bontate ke rata ho le dumedisa hoseng ha letsatsi lena mabitsong a bokwang ka ho sa feleng. Ka ntle ha ho senya nako buka ke ya Mareka kgaolo ke ya 16 mme teng re bale temana ya pele fihla ho ya 4. Mark chapter 16 verse 1 up until 4. City Central. Polokwane City Central is not the Muruti Mabu. Bawadara Bina Pina Tara, the Silla Papa. We say, O Tampi, go Zigini. Grata Ripina, Ribine, Sabita Biti, Ribine, silently so. Dula de Runa.
verse 1 to 4. Mehalif mane baratuwa balakana. Itse ha Sabata e fetile, Maria Magdalena le Maria Jacobo le Salome ba reka dinoko ba tle ba ye ho tlotsa ka meso ya letsatsi le qalang beke ba ya lebitleng letsatsi ha le sa tswa tjhaba. Ba ne ba botsana ba re ke mang ya tla re pitikolosetsang lejwe ho le tlosa monyakong wa lebitla. Empa ha ba tadima ba bona ho ba lejwe le se le pitikolositswe athe le ne le leholo haholo. Ke kopa re bine temana ya pele fela, Hosana 3:61 le letlhaso la teng fela. Buka ya hae haitshwane le dibuka tse ding. Hobane ha o bala kgaolo ya pele, temana ya pele ya buka ena ya Mareka, ke moo re fumanang teng Mareka a re the gospel according to Jesus Christ. Empa compared to other writers ha ba ngwale jwalo, ba qala fela le ho ya ditabeng. Me taba ena ho dumelwa hore Mareka o ne a hanana le taba ya hore Baroma ba sebedise taba ena ya ho bolaya batho Jerusalem, me ba ibitse the Evangelium, e leng yona the good news kapo the gospel. Me Mareka o ngwala buka ena ho hlahisa hore what does it actually mean hore the gospel kapo the Evangelium. Me bukeng ena ya Mareka ho na le tumelo ya hore Mareka o ne a siyo hammo ho barutuwa ba bang, empa e ne le motswalle wa Petrus. Me o tsebile kampong o fumane ditaba tsena o motswalle wa hae e leng Petrus. Me baratiwa ba ratehile Mareka ha ngwala ditaba tsena o na le ka ho hlahisa botle ba lentswe kampong metsamayo or rather the ministry ya Jesu Kriste. Me mona mo re badileng teng re fumana taba ka basadi ba le babedi, e leng Maria Magdalena le Maria Jacobo le Salome. Me bona ba leetong ba ya lebitleng la Jesu Kriste.
mme seo e ne e le molao ka nako eo ya hore ha motho a qeta ho hlokafala ba nke dinoko ba di ise lebitleng. Mme re fumana basadi bana ba babedi ba le leetong ho ya ho lona lebitla leo. Hopola ke lebitla leo le rekilweng ke Josefa wa Ramathia. Mme ho ya ka molao ka nako eo lebitla ha o le rekile le tlameha hore le sebedisiwe ke famili ya hao fela. Empa ha o ka patwa motho e mong ka hara lebitla leo, o ne o sa tlameha hore famili ya hao e patwe ho yona. Meaning o ne o loser di-rights tsa ho owna lebitla leo ka nako eo. Ke ka moo re fumanang basadi bana ba ya lebitleng la Jesu Kreste ba ya ho isa dinoko. Mme ho isa dinoko tsena o ne o etsetswa hore lebitla mong setopo se leng ka hara lebitla leo le seke la ba la pola ho nkga. Mme basadi bana ha ba ntse ba tsamaya ba ne ba ipotsa dipotso tsa lebitla leo ba yang ho lona. Mme lebitla leo ba yang ho lona ho ne ho behilwe a security guard. Mme a security guard eno e behilwe moo e ne e behilwe purposely because the elite ka nako eo di ne di tshaba hore e ka ba e le nnete se Jesu Kreste a se buileng ha ne ba le Golgotha nakong eo ba ne ba mo etsa meka le mehlolo. Mme ba ne ba behile a security guard moo ha mmoho le lejwe le leholo. Empa lejwe lena le ne le leholo haholo. Ditsebing di re the pound ya letlapa leo le neng le behile moo e ne nka 1,000 pound ya lejwe. That can tell you hore letlapa leo le ne le leholo haholo. Mme re fumana basadi ba babedi, Maria Magdalena le Maria Majakobo, Maria Majakobo le Salome ba leetong ba ya lebitleng. Mme ha ba ya lebitleng, they bear in mind hore ho teng lejwe 1,000 pound ya lejwe e bileng lebitleng as an obstacle ya hore no one may enter ka hara lebitla leo. Mme hape an obstacle e nngwe re e fumana mona ke this security guard hore you must stay here and make sure hore ha tlohe lebitleng lena. He remains here. I want to prove him wrong hore ha se morena jwalo ka ha ipitsa morena. Ha se letho. Rona re na le barena ba rona e leng barena ba rona bo Kaifase. This one must remain here. May you as a security guard must make sure that he remains more addicted. Mme re fumana basadi bana ha ba ntse ba le leetong ba tsamaya ba ipotsa dipotso hore e ka ba ke mang a ka re pitikolosetsa lejwe lena. Re ka tlosetswa ke mang 8,000 pound e re blokelang ho kena. Bana beso ba ratehileng, ke rata ho bolela hore mosadi is a very kana ba re masoba. Mosadi ke motho ya monola haholo. Mosadi ke motho yo kekebeng wa mo jarisa ntho e bokedi. The very fragile person. Ke ka moo basadi bana ha ba bua ka lejwe, they get so worried hore ke mang a ka re pitikilosetsang lejwe lena hore re ke re etse re kgone ho etsa mosebetsi. Little they didn't know hore Modimo o sebetsa ka tsela tsa hae. It's high time re fa Modimo sebaka hore a etse mosebetsi wa hae ka tsela ya hae. No matter hore ho beilweng, no one has the powers tse fetang tsa Modimo. Hobane Modimo le ha o ka ba 40,000 pound ya lejwe, Modimo ke Modimo ya phunyeletsang maemo a dumela le maemo a sa dumele. Mme basadi bana they were so worried hore ke mang a ka re pitikolosetsa lejwe lena le kene ho lona.
I want us to look at this thing in this direction. Bothata ba basadi bana e ne le hore bana ba nahanne haholo. Bothata ba bophelo ke hore re sebedisa kelello ya rona ho suppressa taba tsa Modimo. Re sebedisa the knowledge we have ho suppressa dipolane tsa Modimo. Ha re fole ho kuleng ha rona hobane we think a lot instead of re fe Modimo sebaka sa hore a sebetse ka maphelo a rona. Mme basadi bana ba lebelletse hore ha ba fitlha lebitleng bo kekebe ha ba le an option ya ho kena ka hare ho lebitla lena. Little they didn't know e ne le hore Modimo plans are ahead. Modimo o etsa diplane e seng ka tsela ya rona. Modimo o etsa diplane ka tsela ya hae. We must stop using rona ho suppressa ditaba tsa Modimo. We must let God do his things his way. Amen. Bantu sabata maile wena morena kula laona bale bantu sabata inabe ele le legolo mme ba re bietse dintlha mesong ya kajeno leswika ke mang a tla le tlosang ke mang a tla le tlosetsang ha ke re empa ke re ke bula sebaka hobane ntse le o beile taba tsa hao empa ntse le nna ke rata taba e le nngwe ka basadi ba tshwere ditlolo tsa bona ba ya ho etsa mosebetsi o ba lokelang ho etsa. Tlhalohanyong ya bona ba go na le leswika le leholohadi leo le emeng molomong wa lebitla leo e leng horeng le ha ka fihla ko lebitleng kwana re ka se tsene ra dira mosebetsi ka ditlolo tsena hobane leswika le le teng. Empa ntho e ke e ratang ka basadi bana ha ba ye hae ba ipotsa re a ya lebitleng leo le ha e le hore leswika lona le teng empa le ya leswika ke leo putheho leswika ke leo a re kene ka hare ho tirelo ya rona tsatsing la kajeno. Leswika le teng maphelong ana a rona. Jesu
A huge stone, ye melang 1,000 pounds, a huge stone. Rena le maswika a magolo mo maphelong a rena. E ka ba ko moshomong, e ka ba ka kerekeng, e ka ba ka gae, o ka ba le leswika le legolo la di-finances, o ka ba le leswika le legolo la go tlhoka khutso, peace. Rena le maswika a mantši. Maswika a mantši a nyaka go kgarametšwa. A tlo kgarametša ke mang ge se Jesu Kriste fela. Lona leswika le la re kwele gore security card a re tšhetša lona. Ba no re ge gare ba bona leswika le shiftile ke mang? Mmupi wa rena Jesu Kriste. Jesu Kriste wa re kwetšeng dibeng ke mang wa ka dula go kwela motho o mongwe dibeng. Baruti ba ge ba mo latotše ba tšhaba go kwa le ena, ba mo latotše ebile ba mo ekile. E fela maswika a bophelo ka moka a thuša ke Jesu Kriste ge le lebetšeletše go yena, re itshepetše go yena. Ke yena ngaka ya maphelo a rena, ke yena mmupi wa rena. Mathata a rena ka moka a re ešeng go Jesu Kriste o tla re lamolela ona. Ka gobane ge o ka tšea wa tliša mo go nna, ke tlo namela kereke ya Programisity ka botša the whole of South Africa, the whole of Limpopo. Yena ke yena mmupi wa rena. O re masaka mathata a rena o re a re a fošetše go yena. Masaka-saka o re a fošetše go yena. Leswika le le mo pele ya rena, le le mo pele ya o mongwe le o mongwe. A re le mpitše morena Jesu Kriste re masaka a mathata a rena šia uwe. Maswika a šia uwe a o feta even more than 1,000 pounds. Ke a leboga bakreste ba gešo, ke a leboga. Thank you. Mang yo akaro kusel suka ali kusam da Mang yo aka kore kusel suka le yo kwanike. Watwa mudimu wa mutolo basadi ba tshapelo ya bona ke gore ba ye ba tlotse morena Jesu ka makula ao ba le kuwe. Fela ba bona bothata kwa pele, mara basadi ba gompontša tshapelo ya bona e le gore ba khumane leswika le tshukulišitšwe ge nke bae ga sanka ba goma ba re re tšhaba leswika le re kolomola ke leswika lena. Ke mang yo a ka gore thuša leswika a le tlišang ka kumalekutlhi. Ge ba fitlha ba humana leswika le tlogile le bitlele, gote go be go na le security yo a bego a le letile. Fela ge yena a senka a tseba go na leswika le le tlogile jwang leo le lego boima kudu. Mara ke nyaka go bolela mantswe a gore leswika le gona le thibela bana ba Modimo. Mohlomong ke re maswika ba o re thibela bana ba Modimo gore ba ska ta kerekeng. Maswika a thibile mojako gore batho ba ska ta kerekeng. Mohlomong ke rena Modimo wa rena ga a thuše maswika ao gore batho ba kgone go tsena ka gare go kereke ya morena Jesu. Ke mang a ka gore thuše leswika a le thuša mojapong? Al modulasetulo.
mohlang Jesu Kriste a ya lapeng la bo Lazaro ya ba o fumana e le hore ba se ba bolokile Lazaro mantswe ke ana ha fihla lebitleng la Lazaro o re ho mareka tlosa leswika mohlomongwe re hloka ho tlosa maswika ka hobane re dutse ka fase ho lebitla Jesu Kriste o re ho etsa mohlolo wa ho tlosa Lazaro ke o fa maikarabelo a ho tlosa leswika re dutse ka hare ho kapa maswika a dutse hodimo ha maphelo a rona jwalo modimo o re kapa Kriste tlosa leswika a ke re taba ye ha ona taba hore leswika le beile ke mang hoba le tsamaisitse ke mang qetellong ke hore leswika le tshwanetse ho tsamaya ha ke moo tlosa leswika le mojakong wa lebitla hore mohlolo wa modimo o tle o tsebe ho bonahala e fela ha ke moo ntate ke rata mantswe ana a sebedisang ke Mateu a re nyaba morongwa wa modimo o re ho bo Maria o re ke tseba o le monyakang gago mo ke tseba le o le monyakang gago mo nka re modimo a ka re thusa ha re ilo nyakana le dipeini tsa rena tseo re tlwaetseng ho tsoga ka tsona ya re ha re re sehlabi se kae ya ba lenyelo e le re ha sego mo ke rata hore bosiung ba kajeko re lebelalane le barwa ba rona kapa le bontate ba rena ba re tsebang ba kgutla hae ba lapile ba tahilwe ke madila ha re 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 a ba nyaka dithabeneng ba re a bago mo ke rata hore mohlomongwe re ye re lebellane le wa our own poverty ha re nyaka ba re ke a tseba o batlaile empa ha e homo o tsuhile bafu molele ha o sa opele a ke re taba ya go tsoga bafuru rena batho ba South Africa re ile ra nyaka ho e bona ho na le monna ena ba re nke Elliot ya ile ka le ngwe la matsatsi ke re ke ntsoko ye sa tsebedi ditso la yona a persutu e tshweu ya re ba bula le pokisi Elliot a lebelela ka mona le ka mona ke tello ye ditaba Elliot a thopa ho ja dijo a ti Jesu ha tlohele ho ja dijo o na le mosebetsi o modimo a mo
polelo e be e le telele empa le propose ya bomme e be se o pumusha le jwelela e be e le mototsa resete ka dito tša bone le pele ba re bona le motho ba re ke security guard o na ke bobedi tšabane o na ke bobedi ha ba bona gobane bomme ha ba na matla a ka ba le tšabane Bibele ya ka ke lebella ba re ntate o be le sogana le tsela tse go le teng ke verse 5 ke mohlomong ya le mabele le badile a go pese to se mhlophe ba re ona ba le kubo e tshweu ntate o wa security guard sabela le tsamane yona e le go nna e re fela ntate motho e re fela Little did they know that o tlile go phethagatša phomo e re ga e phethagaditše amoele
Little did they know, ke ba le worry ke ka leswika, gore ga ba re o phetherile, o ba ra gore maswika a thušitšwe. Ge e le go sana le leswika o na le bothata ka tšatši le, ka lebaka la gore ke tšatši le la leswika le thušitšwe. Batho ba Modimo re a šitwa, re šitwa ke maswika a dikufa, ra šitwa ke maswika a kgatelelo, ra šitwa ke maswika a mona, ra šitwa ke maswika a boikgantšho le boikgogomošo. Ra lebala gore go le jwale ka theko ya go šiša bana beso. Wa lebala gore e le ge ba motlhaba mo letlhakoreng, ya ba wa tlhatswiwa, ya ba wa tlhatsošišwa, o ba o mobotse. Ya re ge di-strap tšela ge ba mo tlaiša, ke ka lebaka la ka le wena gore re fole. Ge re fola re fole nama, o swantše o fole motho wa ka gare. Ge re re motho o ke motho, re ra a re re nama, re ra motho. Go le motho dipolelo tša gago di tla bontšha, go le motho maitshwaro a ba tla bontšha. Ge o le motho ka mo o amogela bana beno ka gona, o tla ipontšha Tuesday, bana ba sekolo, o makala ba sa o bitse. Ngwana a lisitse di-drugs. Di-swika di-drugs. Ra re rutile mo bophelong ba rena, ka metlhale kwa thero before e tsena, ba re moruti a rapelele, a
a rapelele bao ba lwalang, a rapelele bao ba be ba boloka dilo tse leng gore na e ba maswika ba gore ba tsamaya gore tsamaya di-physiology ba tsamaya di-psychologist ke leswika a re rapeleng gore le kgono ka gore leswika le tlošitše le tlanetsela ka moka di tlabe ditlogile amen ka gore maswika ke a mantši jale nna maele a mannyane a ke na le ona ke re na le mabota a mabedi a ra agile ke na le lebota la lerato amen ke na le lebota la letlhogo amen a re ro beta lebota la lerato re le bete ka samete re le tise re ro phušula lebota la letlhogo amen le buša botseputego mabota ke a mabedi ya lerato le la letlhogo re na le let's go and build that wall ya lerato ro break that wall ya letlhogo or le ne thumele le re botla la letlhogo batho ba gona ka ka motsempele ba tlana because le botla la letlhogo ka bolona ke leswika amen and then ga gona thusa leswika la lela ra gona o aga le botla la lerato ra thuba le botla la letlhogo ba mo ka ona ntwe ka palela ka re file mwana a ke re philo a rena ke re tlhoka le short modi mo re file mwana mo ga go re file mwana re le ka a o le ka phombo ga o modi ma re file mwana o re le ka a re ro ratana ka re ba rena o tla rata mo rena Jesu o senke wa mbona o sa kgone go rata tete ba mole a le ana o mo lebeletse amen because ntate Maluleka o dirile ka setshwantsho sa modimo o rata go rata ena amen o rata modimo ka sebele o rata wana o a le mo gaufi wena o rata modimo ka sebele re tlhoka fela leshoko ka empa selo se se siang tshwenya ke tshwenya ka gore lena le re lahla leswika That is why Jesus my rock. That is why Jesus that is why something very permanent, something which you cannot destroy. That is why akena ke go buisha morago ge ana ke mamola wa se kitrekere a o fenya Goliath ka lona le swika le a ke wish a ke mo ke mo le swikeng la mamohla le swika leo e le go motheo wa phuthego motheo wa kereke e le go Jesu Kriste ka sebele wa bona ka nako tše dingwe re be re lebeletse gore leswika ke eng be re leswika ke dipelo tša rena be re leswika le ka gare ga dipelo di a re imela be re leswika ga te leswika le la ka gare ga dipelo le tse ntšhitše ke rena we just need to pray for ourselves wena ka bo wena o a tseba gore leswika leo le go tshwenyang ka gare ga pelo ya gago ke eng ene nako tše dingwe motho ka re ke le tshwenya ke letlhoyo o tla kwa khutša gore as if rena wena ga ona le lona re tshwenya ke moya
mona e se fela ge nkabe batho ba sena lehloyo, batho ba sena mona, batho ba sena botshwenya, batho ba sena maswika le bolelang ka ona lefatshe nkabe le lefelo le lokileng. That is why ba tla re ha o ra ona sele wa iphola taba ya ka ke leswika moruti. Re se ke ra lahla leswika, re tšee leswika le re le bee ka gare ga pelo tša rena e be leswika le phepa, leswika leo le tla išang batho sefapanong, leswika le le tla išang batho go lerato, leswika le le tla išang batho go khutšo, leswika le le tla išang batho go lerato. Gomme ge ba ratela sa ruri ba phetha molao wa bona Kreste o re o rata wa reno ba ka ge o ithata, ra rata Modimo ba ka ge re ithata. Gomme lefase nka boka wa ba le lerato, wa ba le khutšo, wa ba le shebeshebe ka baka la gore leswika o ka se le tloše, a se nna morero. Kreste Jesu gore o se ke wa nkga. Phuthego taba ya ditlolo ke taba e kgolo, go goramela Kreste Jesu ke taba e kgolo. Ka baka la go gorametše Kreste Jesu e ba letlhogonono le legolo. A go kgaogane le yena ke letlhogonono la gago, ke setšhabelo sa gago, ke bokhutšo jwa gago. A sa nka ba ba le ditlhong tša go tšhaba ge e be Kreste Jesu a tlhodišwa ba re molae ba be ba šika-šika le yena go fitlhela mafelelong. Se ke rata go se tliša go fitlhela mafelelong ba tliša ditlolo tša monkgo o mobotse. Se ke rata go se tliša go lena ke gore re le bakreste re tshwere ditlolo tša monkgo o mojwang. Ge re lebana leswika le re tla šitang go le kgokološe, re tshwere monkgo o mojwang. Ge re batamela bana ba borena ba re tšhaba ka baka la monkgo o re tlabe re o tshwere, re na le ona. Mo re tsenang gona re senya di-situation ka baka la monkgo o re tlabe re o rwele. Jwale letšatšing la lekono a re ithuteng go ba go phela re tshwere monkgo o mobotse. Basadi ba ka mantswe a mangwe maybe they were fasting and praying. That is why they keep on going. Ka baka la go ba tseba gore o ba mo latang ke tša boeloko la Juda, ke makgona tšohle, ke mapalelwa ko palela. A ka se ba paledišo go tloša diswika gore ba tle ba mo tlotše ka ditlolo tše ba di tshwereng. Re le bakreste a re beng le monkgo o mobotse, re le bakreste a re gorameleng Kreste o e be letlhogonolo la rena, e be seipokotlelo sa rena. Re le bakreste a re seke ra boifa, a re beng very brave. Basadi ba they were very brave. A sa nka ba tlalemela Kreste Jesu, a sa nka ba tšhaba ya dipitleng ba kweša gore there is security, go na le leswika, mara ba tšwelele baya. Le rena, let us keep on going. Let us striving to love Christ. Let us striving to love one another.
let us strive to break whatever ye ka ba ke re shitisha go ratana ke a leboha. Mina Thabo o Amen. wa kereke ya rena ya rona. Ha o understanda le go tlhaloganya gore lejwe le tlositswe. O bua a re Jesu o tsogile bafung, o tswile le bitleng. Thabo e teng diphutego, thabo e sa feleng. Ke tshengwa ke thabo e sa feleng, ke tshengwa ke thabo e leng teng ka magareng ga diphutego ka lebaka la letlapa. Mo letsatsing la gompieno matlapa ba boletse, matlapa ba boletse a go fapa-fapana. E fela mo letsatsing la gompieno ke tshengwane ke basadi bao ka Labotlhano Morena Jesu a neng a addressa one of basadi bao ba ba neng ba le teng koko a bopola mo sefapaneng. Le mo letsatsing la gompieno re bona basadi, batho ba go tshwara thipa ka mo bogaleng. Ke bona bao ba dieteletseng ko pele, ke bona bao ba yang go tlotla Morena Jesu ka ditlhogo. E fela ha ba le mo tseleng ba tshwenyega, ha ba le mo tseleng go tla dipotso ka mogareng ga bone, ke mang a ka re tlosetsang letsho. Majwe ba boletse ka ona. Seo ke ratang go bolela ka sone fela nna ke thabo e bonang go yena, ke thabo e mo letsatsing la gompieno re tshwaneleng ke gore re be le yona ka lebaka la gore matlapa ao re tsamayang ka ona, matlapa ao a leng ka mogareng ga maphelo a rena a tlositswe. Ke rata go dumedisa baruti mekgatlho ka moka le phuthego ka moka. Ke tla mo ke tlile ka lethabo, a gona lentswe le le ntshwenyang. Nna ke tla fela ke thabišitšwe ke lentswe, ke thabišwa fela ke ge leswika le šorogile. Ke thabiša ke leswika ge le šorogile mafelelong tseleng ya sefapano re sepetše beke ka moka re bone boima bo morwa motho a be a bo sebela. Le maloba ke le boditše ka re ke tsela ya bokeresete ga e ise fela sa rena ke go ba le tshepo gore tsela ye ya sefapano ka mokgwa e sepetšeng ka bona e ya re bontšha re le bakeresete gore nothing is going to be easy for us. Re tlo sepela ditsela tše bothata, re tlo tlhakana le ona maswika bophelong ba rena. Nna re tshwanetse gore re dire a se gore le šorogile so a šorogile forever today. Maswika a sa le gona bophelong, bangwe ba šetse ba tlhakane bona, bangwe ba se tlhakane bona. Maswika ke dilo tše dintši, le ka bolona ke leswika. Wa bona go nyaka go bona gore mokeresete wa šikinyega, ke a lebaneleng. Mokeresete o šikinyega gore o ipotšiše gore is this person still a Christian? O fitlha go ena mogomana a robelele a bolela dipolelo tše di dira gore o ipotšiše gore motho o sa na le tumelo. Mara ka fitlha go bona bakeresete ka yena ba mo kgothaletša wa mafelo ga beke wa kgona go kry-a wa bona gore motho ola ka o a bua because batho ba batlang go yena ba batlang ba mmatsalela dipolelo tše ba di bolelang mo go yena di šikinya bodumedi ba gagwe. Maswika ke a mantši bophelong ba rena.
wa shikinyela nko mo ja ka tshwarela le ba tshwa Kriste le tshwarela o mo ja gore motho o so o shitetse mo tshwarela o tshwa ka male sekreke le swika le go la mo Kriste go mo Kriste ka mpa a tlogela uksa aya a le ba kereke nyengwe e le go bane ga a tswa fa go tshwarela mme go ba tate go ba bana mo shitetse ka kereke ke mo Kriste o wa le ba le swika go ba le tumelo ya gago e ba e shikinyegile ka motsotso o ba go lositse focus o lebetse gore o le mo Kriste go mang o lebetse o le mo Kriste gore na expectation ya gago o le mo Kriste ke eng re rapela ka metlha re re o re tshwarele melato ya rena feleletse ya le ka go tshwarela ba bana ke re mo Kriste a ka mpa e tlogela a re mpona nna bana ka mo o mputsang ka gona a ke sa ha ke na go ipona ke le bana le ma-CWL ba ma-CWL go ba kereke ye ube o ra di bona black and white ke Africa ke mo Kriste a shikinyegile a le betse gore le swika le ka go shwapela ka ge fela a ka tshwarela ngwana ka nako tse dingwe ba Kriste re ithute a o tlhoke apology ya motho go mo tshwarela it's a bonus if you are a Christian ge motho a ka wena re ke gopela tshwarelo it's just a bonus expectation from you as a Christian go gore o mo tshwarele jwale re tsebe gore ke tsela ya rena ya bo Kriste re tlo sepela go sa tlo tlhakana le maswika and maswika ao a tlo tlošwa re a se go gore ka gare ga maswika modimo o ba ana le rena o ba ana le wena a go lebeletse and a go sepetša purposely go tseba ena le go shirwa lebelele tsela ya Jesu go bona gore ke purposely o ile a rapela re seno le se se direng se mo feta mara o ile a lebana le tsona a moela gore ke ye ke ba santša e sebe so le rena ga re tlhakana le whatever situation mo go rena re ka no shikinyega nnete ka nako eo a go ditseng ba bangwe ba re rapediše re tlotso jwang a re tsebe neng a re tsebe but o tlotso le wena mongwe wa ba tshepe gore letsuka le na le bušitšo go wena ba bangwe ba lwetse lefoding ba bangwe le tswa ka gare ga dikotsi tša go šiša ye e le gore le nna o e lebelela koloi ya bona a o tshepe gore o tswile motho e le gore mamotlha o sepela without a wheelchair gobane nako ya gago a se fete leswika le tlošitšwe ke nako e modimo a bangwe a bolela le wena maybe o kgalema something so maphelong a rena ba Kriste a re nna ke ithutile beke ke fela gore whatever e ke tlhakaneng le yona bophelong ke fela gore ke tsebe gore I must never lose focus ke le mo Kriste ke dule ke dumetse gore tše ka moka modimo di kukanetse tšatši le lengwe di tlo feta a ke morere ke moopedi suspicion utlwiša moruti gore kereke na le kereke na le damsana re ka mogala ga ntlhela ba re ke referees optional time at any time nka nna ka letsa whistle ka re ka mogala ga referees optional time o re ha rena a letsatsi le qalang beke ha qeta a re basadi ba tshwere dinoko o theowa le yona tsa teo ba boledisana ka leswika le tlositswe a ba sheletsa re go ne go na le molebeledi re ka mogare ga referees optional time ha e le gore kile wa tsena wa utlwa go ne go khutla ka o fa 5 minutes le nna ke dumediše moruti le baruti ka moka ba bangwe ba ba le bona le ditšhabo tša bašo tša city le central ke dumediše le baeng ka moka ba ba leng ka mo usually a ke motho wa go bolela mšo le dutumanetše mara nako nngwe o ne ore motlhomong a se nna modimo o rometse o mo botša o mongwe se sengwe se o se kwana ke ge ke dutše so ke re there must be a reason why go na le so many times ka gare ga baebele go bolediwa ka a rock or a
big story. So, like Jabore, the sugar level a certain permanence to it, a certain strength, or or situation, permanence, potential permanent. But I think today, there is celebrate Jesus Christ. And really internalize and keep this with us throughout the year, until Jesus transcended all that seemed permanent. He transcended Butuku, O Baba Marina, and that pain may seem permanent. It may seem to have potential, permanent in your life. So today I'm just here to say to someone, or today, Christ has for you. And so, and know what Christ today. Whatever your definition of pain is, or your feeling of pain is. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mtibuaka, untubelethini. Kasimakaseo, Jesu anakeleka. Ari, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mtibuaka, my God, my God. Yes. My God, yes. Why forsaken thou me? Here are the same Jesus who I never blessed Papa. I'm not going to Papa was sorry. Who are not going to be il agrimentare tipo qua agulu qua intorno agulu qua atlo hele atana kana hele basali bana bomgogoto asiki bashali barobe tu weekend kabuka baile wale mayema ba mulishana ba mujeso Christ umulukile arielo mutocha wajinta mfazi Viva, Masadi, viva! Viva! Viva, Bombe, viva! Viva!
Jesu Kriste ke morena ke lesika la motheo ka bona le ena o na le tsotlhe go na le Kriste o na le tsotlhe bomme dikgadi tsa bo Jesu a re nyakeng Jesu jwalo ka morena le mophološi re tle re tsebe go phela re tle re tsebe gore la basadi le dikgadi tsa bo Jesu ma fatshe They never gave up. Lisika lelo golo le ba be ba le tseba le peilwe ba le bone bile ba tseba ga botse
ile ka tsebo e feletseng ya seo ya mo kopana le sona. Rena bana beso maphelong a rena, we always take the easy way out. We always give up. You know, motho o na le go bolela a re nkane moketekete a no kopana le tabanyana ye mme a ipolaya. Nkane motho a re go tlhaba a bona solution e le lefu. Nkane motho a re go rakwa mošomong a bona solution e le lefu. Goba wa no bona molekane wa gago a go tshwentše ka se le sela wa re ke a hlala. Simulate mo sa re it was Just like I said, Ithao ya Polokwane City le ya Polokwane Central. Amen. La morena Jesu Kriste. Amen. Amen. Ke letšatši la lethabo. Ke tlogile mosika wa tšhaba. Morena wa rena a tsogile bakgolo. O fentše tšohle. Ka go rialo ke le kwele taba tša leswika, ke kwele taba tša leswika e fela nna ke rile re ke dutše fase ka kwa molaetša o e tla go nna o re a re feng morena Modimo a chance in our lives. Ka ga se re tlhokomile ba Polokwane Central le Polokwane City. A re feng Modimo a chance in our lives. Ka malapeng a rena a re feng Modimo a chance. Mešomong ya rena a re feng Modimo a chance. The reason being, le ge re ka opela, ke nyakile gore mogolo ra mokgopha bolela ka nyako gore ke laka leo. Ka gore ge e le gore a re kgone go kwešiša gore re tshwanetse re mo fe a chance. Le ga bolela le rena re ka se mope. Re tlo no fela ke re kgantho kae. Why am I so lost all the time? Can't we must just pray? Re alawe Modimo go šoma ka rena. Re ska iphella pelo. Re ska felelana pelo. Re ska iphella pelo. Ge re fela re ka dumella Modimo gore a tle a tsene ka gare ga dipelo tša rena. Ba yena ka nna re tlo mmona Jesu, re tlo mo tseba Jesu, re tlo mo hlatsela, because we will see the greatness in our lives. Amen. Amen. We have ever seen chaos, confusion, and turmoil has been stirring in the hearts of so many people. We trust that justice belongs in your hand, but we also trust you have a great plan for us to see our hearts transformed and lives changed. Jesus, thank you for your mercy that was displayed upon the cross that has given those who call upon your name and trust in you for forgiveness for a new life. We want you to be part of your great redemptive plan on the earth. Help us fix our eyes on Christ when we are tempted to look at the problems around us. We are asking that you would give us the boldness to proclaim the only solution what our world is experiencing, and that your glorious gospel in Jesus' name. Lord, death could not hold you, and because of you, the resurrection we too can live. Thank you that the grave is only a journey into the presence of God. You have moved the sting of death and empowered this thing called life. Now I live in your presence forever. Amen.
monate go tloga ka Sontaga sela sa Ipalema ntho e tlhagile mo rena re leba ka bua Polokwane Central re thabile kudu a le tlhoka le mantšu gobane taba e ile ya ba nkgopotša story sa monna wa Mohumi le Moditšana ebile tsamaišana le thero ya Morutitsele ya Leswika gore between monna wa Mohumi le Moditšana bona le Leswika le be le thibile mme ba sa kgone go kopana mme ke re ke a leboga kudu ke leboga komiti e leng ya hlophišwa a ke tseba ke tša Holy Week tax team or ke commission a ke tsebe mara ke rata go iša mantšu a ditebogo go bona ge Modimo a ile a ba fa bohlale le bokgoni le maatla a gore ba beakanye taba ye kgoloso o mongwe ba mpotša re this Passover is is never to be repeated mme nna ke kwane le yena ke re Passover ye ke mathomo mayo mme ke puša gore go bile le taba ya lerato rata go leboga Modimo ga re file dikgopolo tše jwalo gore re kgone go kopana re le bana ba motho ba re jwalo ka bana ba Aroni ge oli e falala goba e theoga maledung a Aroni mme bana ba motho ba le go tee ke rata gore Moruti Maponya ke še mantšu a ditebogo go wena kudu ge ile wa ba moetapele wa hlwahlwa banna ba bangwe be re dira le bona mokgatlo wa CMM ba na le moeno mo ba re ya hamba le nto a ke tsebe sa ba gopola ke re taba ye ya hamba le nto mme kodwa e mnandi re a leboga kudu ge re le ra kgona go kopana moletlong o mogolo wa Paseka mme ka re ka ba mathomo mayo ebile re ithutile tše dintši o mongwe ke bola re Moruti Maponya ke sepela le yena ka re gora gore ke sepela lošitšwe ba yena ba Polokwane City ke leboga kudu ge le ile la dumela gore go be le taba ya mohuta o mme rena re tliša mantšu a tebogo go sana 21 verse ya bone e re o re fele go kgone go thabela tšeo di ratang ka moka thato gabe phethege bana ba go ba kgethela ye ke thato ya Modimo re kgona go keteka matšatši a makae 6 or 7 ke matšatši a makae nna ke sa kgona count ke 5 from last Sunday to today no more 5 or more 6 or 8 maybe matšatši a Friday 7 today is 6 yeah right 6 today. For bad. Yes. Ke be le shuba le ke tla go sha le galala le me re le go le kudu ba ba tlileng ba support-a taba ya Paseka e me le bono re kgona go apela go sana 81 le tlhaso la yona le re o tsubile le bitleng o di fentse dira ka moka a
a tsoga e le mofenyi wa lehu go sepediša bagwe ba bakgethile ba gagwe ba kgethegilego a tsoga halleluja o tsogile re a leboga ke lebogile re tlhoka mantšu Modimo o ile a kentsha ka mogare ga ditlhaloganyo tsa batho ba bangwe bao ba leng ba dutse mo teng a ba fa mmono le tlhaloganyo ena ya gore mara gore reng re sa be le paseka ka moka mme ke rata go leboga Modimo gore batho bao a ke nyako bua mabitso a bona ba itse ga ba ba le tlhaloganyo ena ba seke ba dula ka yona empa ba ya makgotleng a dikereke tsa bo bona ba fitlha ba beana ena in the heart tsa batho ba lekgotla la kereke mme ke leboga Modimo gore makgotla a dikereke a phuthe go tsena tsa rona Polokwane CC ba itse ga ba utlwa taba ena e fitlha mo go bona ba se ngangabala ba re ke taba e moleng ba establisha Holy Week Commission ena e ileng ya tsamaisa ditaba go fitlhelela tsatsing la kajeno a re ba phathelle Modimo ka rena a šoma fela ga gona ntho e ka thibegang mme re a mo leboga tsatsing la kajeno gore itse ga taba ena e rekiswa dipelong tsa bakreste ba bona e le ntho e ntle e ka etsagalang mme ra mo leboga Modimo ke nka sebaka sena go leboga batho botlhe ba ileng ba nkang karolo go simolola ka tsatsi la dipalema bao ba ileng ba thusa gore makala a dipalema a fumanwe bao ba leng ba theosa ba nyolosa gore morero ona otlhe o diragale re a le leboga segolobogolo komiti eo e neng e kgethilweng gore e tsamaise morero ona otlhe ke bona bao ba leng ba re tsamaisang ba re isa ko pele gore dintlha di tsamaye ka mokgwa o nyakaganang mo gare ga beke ena banna le basadi barotsana bahlankana ba ile ba itima tse ngata ra dula ka mogare ga phuthego ka mo ya ba re tsamaisa morero ona wa beke ena e kgethegileng ke a leboga legatong la kereke ya borena Polokwane CC re Modimo wa rena e ke ka re matlafatsa a re tisa ra tswelela go gola go ya ko pele ko re lokelang go ya ko gona mme tsatsing la kajeno ga re qetelela tsebiso fela ke gore go kgopelwa gore ga re tlotswa re se ke ra notswa fela re ya magaeng go na le khekhe eo e neng e rekilwe he re ne re keteka 8 years Polokwane City mme khekhe eo e teng ba kgopela gore o molomong wa rena ga go tsamaya o no kry-a fela ba re ke piece ya khekhe ke boletse le last week Sontaga nna ke nna moruti o mongwe ka ikgona nna kere nna I can myself a se khekhe fela e na le ultramele nyana Modimo mola ke ne ke ipotse gore ke lo ira jelly custard tsela tsa rona tsela tse bjana tsela tse sotho yaanong ka ba le load shedding e custard ke jelly paletse go seta a ke go seta ke khekhe nyana le custard nyana Modimo re shareng re le bana ba motho ka mantswe a Tate Chapa tiragalo ena ke mathomo maano a tse botse tseo re di etsang mme ke re botlhe le baeng ba kileng ba bana rena from Sontaga until kajeno Tate Modimo a re tlhonolofatseng ke tse ngata taba tse re ka no di bolelang mara botlhe le ba ke sa ditsang mabitso a bona Tate Modimo a le tlhonolofatseng legatong la ka nna ke leboga mosadi yaka Stiza wa tseba mo ke kulanyana mo arabe ke ka flu e nngwe ntlasetse ka mo leboga Stiza mamoruti Stiza sponsor ka mo leboga a tla mola ka diraporapo a tla ka di-dpt a tla ka
ka e no ba ke dula keke tshasa bona a re nna mo mo go betsa twa ke le pasekeng tsoga ke re mara mmele a fetsa fela a re le phanado ya ngwana ke ngwana e no ke le tlholofatseng bana ba Israele jwalo le re go bona Jehova a o tlholofatse mme a o boloke Jehova a o kgantshetse sefatlhego sa hae mme a o gaolele Jehova a re tletse sefatlhego sa hae go wena mme a o fe khutso ke ka mokgwa o jwalo ba tla beya lebitso la ka godimo ga bana ba Israele mme nna ke tla ba tlholofatsa amen